Baikhe brown sugar Phalnani Phaiwi Dharmannagar police ni yago Manjakha khoroksa drugs paniya khlainai bini mung Momin Ali bini yago Manjakha 12 gram brown sugar te kaichu kuchi kotra drugs Momin Ali Sanicherra PWD office ni khoroksa group de staff government employee botabu khe drugs paniya khlaio poito chathatok ongya phano fiaba abono koboi Dharmannagar police ni yago kabangma marini brown sugar no khoboi Sanicherra PWD office ni group de staff bini mung Momin Ali bini yago Manjakha 12 gram brown sugar te kaichu kuchi kotra drugs tangsalo Baikhe drugs Phalnani Phaimani jorao Dharmannagar ni Golden Valley School buskango Panorama Dharmannagar Thanani police Koktumao Shaimankha Shikangni Shiminu North Tripura Hangkoni SP Bano Podo Chakraborty ni Thani kaisa hija Koktuma Shokpaijak Tongmani Oram no Baikhe khoroksa borok Dharmannagar ni Golden Valley School buskango drugs Phalnani Phaiwi honoi Koktuma marmani yagola Panorama ni bagai Shalni Shaltam Romo Dharmannagar ni Golden Valley School buskango Ponona Shingi Tongmani police Paithago Dangsalodi Boro TR05E7553 Marini Baikhe drugs Phalnani Phaimani Momin Ali Mungui o drugs paniya khlainai Paithago Bono Nukheno bike bathagrui arrest khlaika police bini yago Manjakha 12 gram brown sugar te kaichu kuchi kotra drugs Momin Ali Sanicherra PWD office ni khoroksa group de staff Momin Ali PWD তে চাকরি করে গ্রুপ ডি সে গুইরা ড্রাগ বিক্রি করে অ্যাকর্ডিং টু তার এখানে ডিটেইন করা হয়েছে তার কাছ থেকে 12 গ্রাম প্লাস 90টা কোটা আছে এখানে মধ্যে পাওয়া গেছে তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ধর্মনগর পিএসএ থেকে নেওয়া হয়েছে ডিটেইন চলতেছে মালগুলো কোথা থেকে নিয়ে এসেছিল কোথায় যাবে তদন্ত দেখা হবে তবে সে সেলার বাজার মূল্য কত হবে এই মাল 4 লক্ষ টাকা মিনিমাম Romjangnai Momin Ali ni dong thai Dharmannagar Municipal Council ni 10 nong ward amchayo NDPS Act kerongo FIR nahare krak salo bono dorbar nogoti sanai Dharmannagar Thanani police Bureau report Chini Khorang